Akemeyeceğin oğlu olsun. Olsun amay. Anda baybicesin. Sünder koy. Öyle. Suyun sündereyim. Çarşıka var kurbayılar. Neresi? Andan kendinizde çaraman topla. İslam dininde bala törölgönde ata-enenin atkarucu mizzetlerinin biri bu. Balага azан чакыртып ат коюу. Бул пайгамбарыбыздан келе жаткан жакшы сүннөт амалы. Шарият боюнча бала төрөлгөндө 3 күндүн дегендиги менен жашы чоң ардактуу кишиге койдурулат. Nuray, kırma beni. Балекетине, балам деле өзү бүгүн Ноорuz майрамына туулган карагыла. Анда исмини Майрамбек койбойлубу? Туура. Майрам үстүндө Майрамбек коелу онда. Анда бүгүн чал азан чакырып исмин койдурайлы. Азыр чакырып келет. Бүгү жары эл бечерге жараган балдардан болсун. Анда чал бата бериңиз. Сиздин балаңыз текенизде жараган бизи жарык асилесиндай алып жүргөн балдардан болсун. Ата биze кезектеги номерди 8-б класска берет. Баланын сыртын чыгаруу салтын көрсөтүп беришет. Epası oyuncuları okul başlatmasını Allah'ta toplumun en altının en nazik günü. Oşanlıktan ata babalarının bu günde atayı tutup bağlı ömür uzun, doğraşı bozunda bırınlaşar. Belgili bir boğda kasmet şey jasayt. Biz bu kutluzdaki en bir belgili boğdan bağının kırkına çıkarı atı koydusu olur. Бул баланын үйдөгө келгенден кийинки алгачкы чоң кадамы. Бул күнү атайын той болот. Дасторкон жайылып туугандар келет. Идиштин ичине таза суу куюп, сыйын сагынчактап салабыз. Мунун мааниси тазалыктын, берекеликтин белгиси. Жана туз салабыз. Бул баланын териси чыгыркай болуш үчүн. Üstü dayan tutuyor, çay çıkar. İşte gel boyuta öyle basın. Bitti. Hakkı'yı alın al. Bundan keyin чач алуу, турнак алуу башталат. Муну айтканда биздин айылдын имамы аткарат. İmanlı kızlardan olsun, farklı kızlardan olsun. Ay buna көрүнбөйт да. Акыл эстүү элдин керегине жараган имандуу хафиза салиха кыздардан болсун. Амин. Берекелүү болсун, кыздар имандуу болсун, элдин керегине жараган кыз болсун. Салиха
Hafız olsun. Hafızımız olsun. Amin. Hazır biz mektepten mutlu muğalimi yotarızgiden kişinin dirop koysa geçken tutmaması жақсы. Мына Норuz muğayene boyunca kişine komentar koysan жақсы болады. Қаратайым yotarızgiden. Ayminim şunday elimizde yaxşılıklar bolsun, bolçuluk bolsun, topçuluk bolsun. İyilikleri ayırmayın, nazırayı oturamiz. İyiliklerimizde daha iyilikler koştasın. Aybek sağana rahmat, bizge oşu Türkiye'de sizin yaxşılıklarınızı bölüşüp, iyiliklerini bölüşüp atkanıga. Daimine eli yurtumuzda tinçlik bolsun, baldarımızın bilimi aşa versin, daima yaxşılıklar bola versin. Size iyilik, bayramınız bilen. Bismillah. 9-cı klasının оқушы балдары жана кыздары не кылды? Бешик. Алле, куналле. Salat. Arbaleden kalar. Tilden, közden, sözden saktaydır. Allah, salat. Salat. Arbaleden kalar. Közden, dilden, sözden saktaydır. Allah, salat. Jamandık jolu olsun, жақшылық koşkosun. Allah, salat. Ушул менин неберем. Элдин келегине жараган батырлардын бири болсун. Boltan sol. Şun bolsun. Tinçlikti көргөсүн. Амжолдо элдерден, балдардан жакшы. Айланайын келиним, неберемди алып кел. Boltan koyuyor. Ya boltan gitti. Ya boltancı. Bak boltan koymuş. Yeniden. Ne yiyecek bir kapır var şimdi. Amin. Beşin kadar. Cügüne koydu. Айланайын келиним, жүгүнө кой.
Azamatlar 9. oldular. Kezekteki nöbet 9. bir kız Jentek Köyün altı veren. Hurmatly Qutqarish Batirkandan qatnashchilar, davom etib ko'rsatamiz. Bugungi juma bayramida muborak bo'lsin. Bizlar Ostoy va Qo'shqa tezaklar hozir sanal mutadagi. Shunday ko'ray. Shimilak ochlar, shimilakdan nima qilamiz? Shimilakdan ko'rsatamiz.